Priprave, druga faza Moravske Toplice, nekje v tem delu leta že tradicionalno postanejo vijolična baza, kjer sledi piljenje forme za novo sezono. Od 19. tudi v letošnjem juniju program naslednjih aktivnosti bo v Prekmurju potekal do prihodnjega ponedeljka vmes, tudi ob seriji treningov na sporedu 2 pripravljalni tekmi. Ok, nakon nekakve uvodne akumulacije slijedi sad praktički 2 najbitnija tjedna. Znači spoj nekakve intenzivnije trke, intenzivnijeg rada, plus toga početak sa utakmicama, znači već je nekakva taktička priprema. Ima nekih stvari koje bi voljeli postaviti na novo. Znači jedna taktička varijanta, malo napadačkije formacije i jednu malo defanzivniju za trenutke kada igramo protiv, daj Bože, jačih protivnika. Za sada svi mogu reći podnose napore vrlo dobro, vidi se ta jedna energija koja nam je možda pred kraj prvenstva sfalila, zato ovaj put moramo se dobro napuniti da ta forma traje čim duže moguće. Damir Krznar je na seznam potnikov uvrstil vse igralce s predvidenega seznama, ampak z enim manj v delovnem ritmu glede na prvi teden nesreča ne počiva zaradi poškodbe sprednje stegenske mišice, bo Nacho Geriko predvidoma mesec in pol izven igrišča. Pa da, nažalost, Nacho nam je po prvim informacijama, po prvim pregledima i nalazima van stroja mjesec i pol, 2, tako da postoji šansa da i tu se prepokrijemo sa još jednim igračem jer ne možemo ostati samo na Strajnaru. Tako da tu već radimo nekakve sportski dio, direktor već radi neki napor da tu dovedemo još jednog igrača. Med udeleženci vadbe tudi ni še Josipa Iličiča, ki trenira po samostojnem programu. Vrste bodo vmes dopolnjene, saj se bodo v družbo klubskih soigralcev vrnili mladi reprezentanti Antolin, Strajnar, Božičkovič in Čuk. Vipotnik je moral na reprezentančno akcijo že 10 dni pred skupnim zborom in bo dobil podaljšan dopust. Preostali pa so na visokih delovnih obratih in s polno osredotočenostjo na novo poglavje. Pričakava nas je zelo vroče vreme, res pa je, da imamo zelo dobre pogoje. En teden smo tukaj, vse bomo naredili, da se dobro pripravimo, imamo svoj mir. Je super, ker novinci prihajajo že zelo zgodaj v pripravljalnem obdobju, tako da bojo z nami dejansko skozi celotno obdobje. Super je, da se bojo čim prej pripravili na naš sistem in ker vemo, da si tekme sledijo zelo hitro, že v roku 3 tednov nas čaka evropska tekma, tako da ja, upam, da se čim prej vsi zberemo in da se čim bolje pripravimo na novo sezono. Torkovo dogajanje v vijolični bazi v Prekmurju pa je imelo ob 2 treningih tudi tretji polčas, vmes so bile misli usmerjene v Njon, kjer je žreb določil, kje se za vijolične začenja letošnje evropsko popotovanje. Prvi krog kvalifikacij za Evropsko konferenčno ligo bo 13. in 20. julija. Strokovni tim pa ob izpolnjevanju delovnega programa v prihodnjih dneh že zbira tudi vse informacije o prvem nasprotniku. Možemo reći i u skladu sa protivnikom i zemljom u kojoj idemo vruće prvo kolo. Sigurno nas ne očekuje izuzetna vrućina na Malti, protivnik koji je onako za svaki respekt, nema tu Maltežani su zadnjih godina svako malo nekome tvrd orah i nekakav kamen spoticanja. Konkretno se sjećam Džire protiv Hajduka prije 2 ili 3 sezone, izbacila Hajduka. Čini mi se da trener koji je tada vodio Džiru je sada trener Birkir Kare. Naravno da ne bježimo od uloge favorita, naravno da ćemo sve napraviti da tu prvu stepenicu prođemo. Neće biti lako, ali na muci se poznaju junaci. Kot rečeno, prva evropska tekma v tej sezoni 13. julija, prva pripravljalna tekma pa že konec tega tedna. Gremo Maribor!